Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang king katatawlian, tango kami Ginoo, king miso mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Tango kami Ginoo, king misun mo.
payabak po, at syuta na po iking 18 Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapot kan tatayang dalita pamuklat. King lagyuning ipa, ang poning anak ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugot ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan, At kekan timurin. kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing ke katang kasalanan.
yakas tayang ining yagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling ni kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyay liwang kakulangan. Uli nita, ipanigapo ko ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamo kaniting misa yabi talak ing kekatang panalangin ting kekatang kapatad magpasalamat ding Third Order Carmelites kekatang susuyo ngeni king kekatang pisamban antimurin
Magpasalamat la naman din kapatid tamong may katanggap regalo ning biye, regalo ning kebaitan, di Abi Taruk, Mark Arvin Monteveros, at i Arlene Paras. Pakipangaditaya naman i Walter Isip king kayang special intentions at ing kapatid tamong i Corazon Perez at ing kayang pamilya manyadya namang saup kay katamong king kay katang panalangin king kailangan dang guidance and protection. Antimurin pakipangaditala ring kapatid tang mayang ubye di Rodrigo, Edita, Lucerio, Celerina, Castor, Pablo, Florentino, Angeles, Fernando, Aniceto, Fermin, Ana, Mariano, Ruel, Virginia, Feliciano Sr. at Feliciano Jr., Reynaldo, Milagros, Bonifacio, Reynaldo, Faustino, Virginia, Mini, Rodel, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. O mabiyeming Diyos, mau kami king alangkupas abye at ligaya, at king pangatupad ding sablaming tagimpan. Ipawi mo ing sablaming danop kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ing kekeng tinapi ning biye. At potang akat mo na kami king kayang sarili, panimuna na kesana at pasignangan ban ayatad miking manayang yatu, ing pamanganing pamikason. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Karin king disyerto, ring may malening Israel, pawalangan migreklamo kari Moises at Aaron, nga na karela. Maya panggisa na naking pematening ginu karin king Ehipto. Karin makaluklok kami at makapangan karni, at aliwa pang pamangan hanggang bisa kami. Dapat ikayo, delayo keketiking libutad na ning disyerto, ban patenyo kami mo king danop. Nga na ning ginu kang Moises, pauran kong tinape ibat banwa, para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldodo ring tao, at tumipon ket ang sapat para king balang aldo. Kingantikaniting paralan, asubukan ko, akit kunong balurang tokyan ing kanakong panabilin. Dimdam ko yung reklamo dareng Israelita. Sabihan mo karelo, king manikwalang karning apanganda potang sisilim na. At mikatinape ang gambisala ng abak. Kanitara akilala king ako yung ginu, ing Diyos da. Inyang sisilim na, dintola ring dakalapugo, at tikpanding kampo, at ning abak, ating ambun king makapadurot king kampo. Inyang may walay ng ambun, ating melakwan king babuan ning gabon, mapino, maimpis, abalamo duman. Inyang ikiday tiring Israelita, era balong sabyan nung nano ita, ngaraking metong at metong, nano iti, nga nang may kibat Moises karela, iting pamangan, apig kalub na kaya kayo ning ginu. Ing amana ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, ing ginupig kalubanong tinape, ibat banwa. Ing ginupig kalubanong tinape ibat banwa. Iting sablang dimdam tana, at abalo at tiro daring pipumpunan tamo. E tamo sukat lilihim, karing kaya katamong palipi. Nune sukat tamong ilipat, at sabyan karing tutuking lay. Ing sika naning ginu.
at ding makapagmulalang bagi, akayang depatan. Ingginu pigkalubanong tinape ibat banwa. Inggino minutos yaking biga, at inutos na lang mi buklat, ding pasbol ning banwa. Pepauran yang mana, banapanganda, at pigkalubanong tinape ibat banwa. Ingginu pigkalubanong tinape ibat banwa. Inyaing tao, king pamangan ding anghel menga niya. Labis-labis ing pamangan abinye na karela. Dela nalaking banal ng labwad, karing bundok akayang simbot. Ingginu pigkalubanong tinape ibat banwa. Pamama San Pablo, Carintao, Epeso. Kinlagyo ning Ginu sasabihan kong matimid iti, no apusan, din pamibiyebyerim pagano. Alang ulaga, imbyera, alang ulaga imbyera, karelang isipan. Makanyan imbaluyo tungkol kang Kristo. Nung tunay yung pakiramdaman, ing turura tungkol kaya, at nung miturwanan kayo, king katutuan at sukang Jesus. Lakuan nyo na ing milabas sa marok, pamibiyebye, lakuan nyo na insadya yung pangatao, ami pahamak, uli ning marawak ng pamitan. Ibayo sipan. Isunudye imbayong pangataw. Amela lang agpangkingwangis ning Diyos, ami patutuanan agpangkingkeyang katuliran at kabanalan. Ingamano ning Ginu. Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Ni ring alagad na sinakela karing bangka at mintala Capernaum ban panintunan de i Jesus. Inyang ikit dane i Jesus king kangatbanan ning dagat kitnan de ngara. Maestro kapilan kapadinatang keti nga nang mekibat ing katutuan sa sabihan ko ke kayo panintunan nyo ko uling ikit yu laring kanakong mala nune uling mengan kayo at kinapsi karing tinape. Eyo panintunan ing masisirang pamangan. Nune panintunan nyo ing pamangan amanatili angga king bie alanganga. Ibye na itike kayo ning anak ning tao, uling ya ing dininan ng upaya ning Diyos ipa.
inyakit nande, naning sukat ming daptan ban arapat mi ing parapat ning Dios. Nga nang may kibat Jesus, iti yung parapat ning Dios. Maniwala kayo king kayang tinubod. Sinabi ra kaya, nanoing malang arapat mo, ban akit mi at maniwala kami keka, nanoing kekang daptan, mengan lang mana king desyerto ring pipumpunan mi, agpangking kasulatan, dininalan na lang tinape, ibat banwa, ban apanganda. Nga nang may kibat Jesus, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, aliwa i Moises ing minye kay kayo king tinape, ibat banwa. Nune ing ipako yang babye king tune tinape, ibat banwa. Uling ing tinape babye na ning Dios, yaitang titipang ibat banwa, at babye yang bye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati ginu, kaniting tinape. Nga ng Jesus, karela, ako ing tinape ning bye, ing lumapit ka na ko, eya dumanop kapilanman, at ing maniwala ka na ko, eya kumaw kapilanman. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po, Maya payabak po naman. yayaliwata sangkan potang pupunta tamo king mall. Halimbawa po, potang muntaka king mall, lalong-lalo ng ening panahon ng pandemic, sigurado ating kang saluan, ne? At baka nito mabilis kang makauli, agad-agad isulat mo itang kekang saluan. Pero ketang alang pandemic, talagang eya mo kabut pamanyaliing sangkan. Deng aliwa, pupuntala king mall, ban magbanding anting meto nga pamilya. Nya pensa inggawan da, itang aldoita, simbala, king parokyara, kay badang sinimba, muntala king mall, karin la mag-lunch, magbanding la. So, ito ang best time na siguro para makapagbanding la as a family. Deng may babarkada, makanyan mo naman. Mikit-tikit la king mall, bang kanita mipagbanding la. Uli na nitang bisalang bangan. Ne? Nune, ban mi kamalalam lang pamiyugnayan anting mi babarkada. Yako naman, aneng kababo ing sangkan ko, anyang alang pandemic, istong pupunta ko king mall. Uling, kung makapaglakad-lakad mga laut, gagawan ko king mall, karing ko maglakad-lakad. Nyapen sa detang manakit ka na ako, na akong kabilis dumakad. Insang kan, mag-exercise ko, kilob na ning mall. Nya ita, potang atwanda ko, kanya ng kiyam, kaya ba't diretso na akong lumakad. Ita, kasi para ka na ako, masanting yung pipag-exercising mall. Kanita, pupunta ako King Robinson, ketang second floor na, karing ko durut-durut. Kaya beke pa karin kanita, itatang ng Levi Laos. Palo yun siguro yung dating manungkulan mo naman keng gobyerno. So, itang atintang sangkan, bakit pupunta ta king mall? Deng aliwa naman, halimbawa, pupunta la king Manawag, ban makasimbala, detang aliwang anak magaral mag-board exam, muntala ka ka rin para mga di, manyawat sao king Our Lady of Manawag. Masanting niyang objectivita nung talagang kailangan nga kupin namang mangutang. Kimpisang bang kaya king San Luis, alayo ka rin nga pong ginong ako. O tila ka rin manyawat nga ko, pwede naman ka rin nga ko, neng siguro bisa lang lumaut, uling dakal sigurong milagro mo ka no. Adyang kini mo naman ating magbilagro, nung buriye talagang gawan ating milagro yung pamangadi mo. Ketine, ngeni, deng aliwa naman makapakay dila.
mi paindalan lamo, istumintala king manawag. Kasi ano naman talagang objective da yung manawag eh. Yung objective da, muntala kaya taglos la Bagyo, kay badang sinimba king manawag, o kaya naman mag-swimming la king La Union. Ala, mi paindalan largo king Pisamban. So alway ta talaga ing sangkan. King kekatang ebanghelyo ngeni, peninton dering tao Jesus, pintalande. Nga na ning ebanghelyo, inyang ikit daring tao king alayo karin i Jesus ni ring alagad na, sinakela karing bangka at mintala Capernaum ban panintunande i Jesus. Panintunande i Jesus. Ing kekatang ebanghelyo, continuation ne punitang gospel last Sunday. So, ang gaya po kanyan king Domingo, tungkol niya naman king Bread of Life, panyay kaya baka yung buring i-focus pa ka rin. Punta kaya ganita, tutuking Domingo, may paintagon na piyesta na ning Our Lady of the Assumption na niya, milele itang talagang reading para Domingo. Pero tungkol niya naman king Bread of Life. Now, buri kayong i-focus in continuation na ning Ebanghelyo last Sunday. Last Sunday, pepakananong Jesus deng 5,000 lalaki, kapamilatan daring 5 tinapi at pangadwangasan. Ngayon, anyang ikit daring tao ini, buri rin gawanari. Unang gawa ng Jesus, tinakas siya. Minunayang mekoy Jesus, migdili-dili yung bundok, deng alagad, minulila king Capernaum. At karin, minuli niya naman ni Jesus. Niya penintundere ning tao, o niyang ire-ikit kay batdang mengan. Kay bat, ikit depending tao Jesus karin king Capernaum nga na ning ebanghelyo. Inyang ikit dane Jesus king kangatba na ning dagat kitnande ngara. Maestro, kapilan ka pa dinatang keti nga nang mekibat. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Panintunan nyo ko, uling ikit yula ring kanakong mala. Nanong sangkan o pintalande Jesus. Nune, uling mengan kayo. Yapin nga manwa ng Jesus, tanya piya kanano ring 5,000 lalaki. Mengan kayo at kinapsi karing tinape. So, mababoyeng sangkan. Burireng gawang panadiriya, Jesus. Iting sangkanda, ning kababoy ing sangkan. Anya, pantunande, uling agyunaping magparakal, dakal pamangan. Kapamilatan na daring 5 tinape niya, very low ing sangkanda. It is not really better or good reason niya pupurify ng Jesus ing karelang dapat maging intention nga na yu panintunan ing masisirang pamangan. Nune panintunan nyo ing pamangan amanatili angga king bie alang angga. Ibye na itike kayo ning anak ning tao nga manwaning sarili na. Uling ya ing dinanang upaya ning Dios ipa. Dapat oy ning sangkahan ning ke kayong pamanintun pamamunta kanako. Yapining ako mismo ing sangkan. Kalupadaring alagad, tinukila kang Jesus, uling bisalang sumikat akalupa ng Jesus. Ali, uli ng Jesus anya tinukila. They saw in Jesus the Son of God. They saw in Jesus the salvation God is giving us. Anya tinukila kang Jesus. Makanyan mo naman ing sanang maging sangkan daretang menintun kang Jesus. Kekatamo kaya, nano kaya ing sangkan potang sisimbata mo? Makanano ya kababo ing pamanyimba mo? Sisimba ka, nanong sangkan, uling kalupad na rin kaya nakan, uling akakit me ing crush mo, sisimbaya naman. Nanong sangkan ot sisimba ka, o tinatang kaketi, uling crush me ing pare,
Ay rugo, pati naman ako piyabe-yabe yung pamanjimbayo. Ne, naning sangkan, uling in love ka king pare. Ay rugo, lalo yung may babo. Ne, so, naning sangkan, ot sinimba ka. Uling magpakitang gilas mo, mababoya lalong sangkan. Malapit na yung election. Deng aliwa, magumpisa ng mangampanya. Magbale-bale na la. Ating kong balo, ating meteketang metong baryo, mintalaretang magbalak tagal. Ne? O ita, magumpisa na lang mag-house to house kanu. Pota kayang simbala, nano kayang sangkan, potang simbala rening tagal king politics. Ita, naning sangkanot sinimbaka, burining palalaman sanang Jesus ing sangkanyo. Ding choir, obat magkanta ko king misa, para magguli-guli sak. Naning sangkanot obat bisa kong magkanta king pisambanot king misa. Istong mapaboyeng sangkan, paniwalan ko po eko po maglambat. Eyo na po isundo ing gagawan niyo. Sigurado mo. Lukulupan na mo ning politiko. Sinimba ka uling election period. Pero mo na isundo kay ba't nanita po tang may boto na ka. O kaya nung may boto ka man, o nung ka man may boto, lalo kang simba. Naning sangkan ot sisimba tamo. Ot mag-serve ka king misa. Ding EMDC, o ba't mag-serve ko king misa? Naning sangkan. O ini po ing pekibatan ko na kanita pa. Burimeng paramdam ing lugod mo kang Jesus. Your main reason should be is you want to express how you love God. How much you love God. That should be your main reason. Karing talasawa, gamitan tayo ni. Ot manintunan ka bilang tatang. Ot manintunan ka. Bang kanitat niyang kananing pamilya mo? O uling kaluguran me ing pamilya mo? Istong ing sangkan, baka tatyang kanan, ang datangingal do, ang sakto kayong milalabas. Ne? Ala, pabayang ating kanan. Pero may masuguro pakyabayan masalesing pamilya mo. Panay kang magobra. Pero uling kaluguran ming pamilya mo, palagay ko, panay kang excited muli. Panay kang excited makipagbanding king pamilya mo. That is should be your reason why you work as a parent. You are not just responsible. You are a loving mother, a loving father. You love your family. That is should be your main reason why you are trying your best to be responsible. Makanyan niya naman ingburi ng akit Jesus. Anya sa pakalalaman ni pepalalaman itang karelang intensyon Kay ba't primero kukutang dananggawan mi baka nito arapat ming burina. Sinabi ng Jesus, maniwala kayo kanako. Nung ngayon, makanano kaming maniwala kay ka. Palalaman itang relasyon kaya miso babalik na king sarili na. Alwa kitang karetang tinapi. Lakoy pa yung tinapi, ako yung talagang dapat maging intention nyo. Kaya ba't nanong daptan mi para gawan ming parapat na ning Diyos. Ngara kayo, pekibat na. Believe in me. Kaya ba't pekibat da rin ng taong kasabi na, meninton kayo, o nanong arapat mo? Pepakanan nung mana king disyerto ring pipumpunan mi. Ika nangagawa mo para paniwalanda ka. Pekibat ng Jesus. Ing katutuan sasabihan ko, kayo. Aliwa, Moises yung minye kayo king tinapi, ibat ban mo.
Nune ingip pa ko yung memye. At ako hindi na ng upayang mamye ngayon kay kayo. Nga na, uling ing tinape, babye na ning Diyos, yay tang titipang iba't banwa. So yapin niya mismo ing pamanga naman wana. So lumalam niya kanyan kay next week ining the bread of life. Ne? At babyeyang biye king yato nga na itana may lalalam ne. Kay bat minjawad lang ini kaya. Dinan mo kaming parati Ginu kaniting tinape. Ingay tinjan dama baboy pamurin. That is not the bread that is not implanted in their mind. Tinape ya pamuring physical food. Spiritual food ing talagang pakera pamurin. Mababoy pamurin isang kanda. So, pelalaman na niya namang Jesus ing pakibat na. Ako yung tinape ning biye. Ing lumapit ka na ako, ya duman will never thirst. Nga na. So, ita po ing buri ng i-emphasize Jesus. So, the reason why you go to church, not because you have a material intention ta adwan mo kingapong Ginoo. Actually, potang Jesus mismo yung sangkan ng pamanyimba mo, Diyan emo adwan itang kailangan mo, at diyan emo manisipan itang kailangan mo, ibiene. Uling kalugurana ka naman Importante ka naman kaya kaya ka mo mag-focus, kaya mo paramdaming lugod mo, sigurado uling panandaman itang lugod mong paparamdam kaya, ablasan na nakakitang kailangan mo. Yan po i-check taking kay katang sariling ini. Makanano ya kalalam ing sangkan na ning pamanyimba mo. King nanong intensyon mo talaga king pamanyimba mo. Buri na palalaman niya. Iyaro ko gagawin mababo ing kay kayong sangkan para puntanan niya mo i Jesus. Ne, kalupa na mo po itang termino kung dimdam yun na kanita. Gagawan asukarera de papa ingapong Ginoo. Kastila ya po buri na sabihin ng asukarera de papa, sugar daddy. Balo yun po rin sugar daddy yun Potating ko nga sugar daddy. Ling istong gewa ming sugar daddy nga pong Ginoo. Buri nang sabihan, pota mong ating kang kailangan. Anya pupuntalan may niya sisimbaka. Sinimbaka keti uling ating kang kailangan. Sinimbaka uling kaluguran me ingapong Ginoo. Nung iting sangkan, sigurado ko emutok nang ing pamanyimba. Uling kaluguran me. Because your love becomes big or deeper. Lumalab yang lalo potang paneka yung mirurungot ni nga pong Ginoo king Santa Misa. Amen. Sasal pantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato. At kang Yesu Kristo, anak ng bugto nga ginuta mo, pingagliking upayanin banala Espiritu, mi bait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate, sasalpantaya kuking banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bielananga. Amen. Panalangin ning balen, anti na ning makatipon ta keti king lagyo ng Jesus aginuta mo, dalantala arapana ring pamangailangan ning kayang balayan at ing danop ning mabilugayato. Nga tamong manalangin kaya Ginoo maging biyena ka sa ning iyato. Ginoo, maging biyena ka sa ning yato. Saan pamuntok at pasik na ngandeng balayaning Diyos.
Gino, maging biyena kasa ning yato. Para ka rin dakal ngening kasalukuyan king mabilog ayato, ay lang sapat, apamangan at binang kalulu. Ban mi biye tunay makataong biye, at ding makiagyo, ipakit da sana ing lugod da, at pakakalulu. Bading sabla, mika desenti lang pami biye, manalangin ta king Gino. Gino, maging biyena kasa ning yato. Para ka ring mesag saga Kristiyano, banking malagong panahon, piraswan niya yung miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Gino, manalangin ta king Gino. Gino, maging biyena kasa ning yato. Para ka ring hanggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang mo niya, pasabing ulaga, king Eucharistia at manguy bat kaniti, king tetagan, mitatagulaling king karelang saliri, karing kapararang tao, ipanalangin ta king Gino. Gino, maging biyena kasa ning yato. Para kaya katamo nga tsuketi, baning balang Eucharistia, maging metong yang pamakitagpo, king mabiya Kristo, ban ipawin na yung kaya katang danop, para ka rin bagay manatili, at sa upa nakatamong may gitlugod, king metong at metong, ipanalangin ta king Gino. Gino, maging biyena kasa ning yato. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Heso Kristo, maging kay kami kasanang tinape ning biye king Eucharistia, dapat maging suluka naman at biye karing sablang magdulap keka at ing katuparan at tula ringega na ganang makatuklas keka. Manatili kang kayabemi, ngeni at kapilan paman. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingain. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinape at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ni saning ginuy, ting daon karing gamat mo, kingi kapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo reting ain at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na keng alang-anggang regalo keka. Itiyadwan miking lagyuning Ginong Jesus. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragol, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuaning batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis at mi pagkatiwalan king lelangan kambe ning sablamong kapagmulalan. Iyeng maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo at pupuryaning kekang ligaya, king sablang dapat mo kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Puryanda ka Ginoo, kambering sablang angel, king karelang daralit ning tula at ngaming kakanta. Katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, pirasone at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kekayat para karing sablang tao, ban katami patawaran, laring kasalanan. Daptan nyo itiking pamigaganak kayo, kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang hining gaganakan miyo pa ing kamatayan at pamanyubli ng medya ng anak mo, darang miya kay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan,
Lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulok ing katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at Florentino ing ke kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynaw at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga, anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ding Ginoo kay katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. O Ginoming Heso Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayong kapayapan ko babiye ko ke kayo. Mo sa pabalikdan din ke kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ning kekang iglesia,
at pamayapan mi ang pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ding ginom, anatili sa kapilanman kay kayo, At kekan timurin. ipakit tampong ngening mikakametong ta, king kapayapan. Uling kaluguran tayo. Mapalat tamong ngening tatanggap king babyenang pamangan para king kaladwa tamo. Gino, Kinu, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipain tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Pangadyan tayo po yung orasyo imperata. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keko, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamate na karing dakalataw. Aduan mi ngeni keko, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me ke kami, ing mahaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana pisawili nga klismikeka, king kakulangan mi, nunebakus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, ipanalangin mo kami. Lukluk tapos saguli. Dakal pong mangutang, amang makanano po yung misa kanyan. Uling dineclare dang lockdown keti Pampanga. Minunata pa karing Manila. O ini po ingabalo ko pong reason na ning kekatang governor ding IATF keti probinsya. Ing sangka na maragul, anya inunahan tala pong mig-lockdown din king Manila. Actually, MGCQ tamo po dapat eh. O neng nanong sangkan na ning governor. Kakarugad na po na istong mig-lockdown ne, uling keng assays, mag-lockdown ne po, mag-ECQ ne po ing Manila. Istong mig-lockdown niya po ing Manila, o bota bayo mag-lockdown, pota mamanuli laretang taga Manilang ating kamag-anak Pampanga. Uling libre-libre keti, natural mo, muli la. Huning baloy naman po, ing sentro nargo ning COVID at yung Manila. Anya, makanyan niya pong minyabat na, ne? Iteng sangka na maragul, abalo kong. Anya pensa mig-lockdown la keti Pampanga. Okay? So, at lekoro pa mo pureng kareng ECQ po GCQ, lekoro pa mo pureng restaurant. Ne? Nya, poprotektahan da katamo mo keti. The government, especially the provincial government, is protecting us. So, bakanta po, alang lungob, niya sa sabatan do kanyan.
detang manibat karing entry points ibat Manila. Makasabat la po sa sabatan dala, check dala nung doon ka rin la talaga nung naning objective da king Pampanga. Okay, so ita po ing sangkan. So, ita pong may balitang ating may COVID Delta variant king Mexico. Alayo po Mexico. Ala pa pong local keti. Alayo po Mexico. At chuya po Manila. Anyang miyawaya po king Delta, chuya po Manila. Eya po miyuli ket Manila. Ibat Manila. Anya, ere po inuli keti. Pero taga Mexico ya. Kuning migbakasyon niya po Manila. Nya makanya niya. Anak niya mo po, 18 years old ya po yung balita ko. So, ito po, ala pa po talagang local infections keti. Nya, kaya every 6 months, anya pensa kakarugan tayo, rugo po tayo ni, rugo mayari yan. Kapilan tamo tuk nang ngarapin. So, pakipangadi tayo, ingkay katamo pong sitwasyon. At kadua pong announcement tamo, balak ke po sanang pakyapusan tamo at gawan itang gagawan da karing aliwang parokya at na lalong rang office hours ne kasi ing malilyari timo po ring magpamisang ordinary day itang 6 o'clock mas ang po paningabak ng Domingong 6 o'clock ding makapakaili ing rugong sekretarya mapipilitan niya pong daratang bayo alas 6 bakanta retang ating intentions alista na la. Yung problema po, siyempre pumakarine naman po kayong secretary na masyado yaragong maranong daratang everyday. At nung suryan may talagang obra na ng secretary, mag-start siya mo pong 8 o'clock hanggang alas 5. Nya sana, nung ating ko purugong intention na magpamisa the day before, bayo pa ito, palis tayo ne. Baka nita po, itapin, itang ayaraga kailangan mga tarantang migising marano rugo ing maglista ne. So, maging pakyapusan tala. Karingibatan ko pong parokya, makanyan ngan po eh. Kaya katamo po, ini mo po indis ng kung makanyan. Ini mo pong parokyang San Luis. Pero karingibatan ko, the day before or ngaliwa 1 week before pa eh. Ne? So baka nita purugo atin yung time para king family na ining kekatang secretary erugo mapipilitan datang bayo alas 6 ni ngabak. Okay? So pakisabi kayo mo po sana. Ngayon inung talagang akalingwan niya ay isip niya pa itang kagising nyo ni ngabak at ako pala magpamisa. Ala pong problema, yayta, sabihan nyo niya mo po kanako. Isulat ka, ako na mo po misulat, tuling alay pa po yung sekretarya ako kitang oras sa itan, eh. So, sana po aintindihan yung sitwasyon tamo. Manalangin tamo. Oy pa, pagkalub mo kay kami ing sikanan ning bayong biye, kapamilataning kalam na ning Eucharistia. Ipamingwa mo kami king lugod mo at isadya mo kami para king alang-anggang pamanatbus. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanat tiliyak ke kayo. At kekan timurin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundong palalaman ing kaykatang intention king pamamunta king Diyos. Salamat King Diyos.
Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hangga king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. King lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Amuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo,